I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Bakan Gamer. Dobro vas našli. Šta ovaj radi da ga... Evo, tu su moji kumovi, subscribe-ite se na Mario Gamer. I Dari Gamer HD. Da. Danas radim imitaciju youtubera. Ajmo, koga ćemo prvog? Serbian Games SBL. Ovako. Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games SBL. Danas ćemo igrati Minecraft mini igre. Sad ćeš ti. Ajde Dari. Ajde. Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games SBL. Danas ćemo igrati Pixel Firefrost. Ovo je bilo super. I gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games. Dobro. Znači ljudi, idemo dalje. Znači sljedeći youtuber je Muđa. Posljedno ljudi Muđa ovdje. I ljudi, danas ćemo igrati GTA 5 trke. Znači ti. Ne znam. Dobro. Dari, sad Mario. Čekaj, sad sam te... A zašto se pravi Muđo? Ajde ponovo ti. Ajde, ne mogu. Posljedno ljudi Muđa ovdje. Ljudi, danas ćemo igrati GTA 5 trke. Pustimo ljudi Muđo ovdje. Danas ćemo igrati GTA 5 trke. Sada idemo. Au. Nakautirala me baterija. Koji sam ja tiki? Vidim dobar film. Ljudi, vidimo se kad se napuni baterija. I ljudi, nastavljamo sa klipom. Sada ćemo da imitiramo Marka Kofsa. I pozdrav sve ljudi, moje ime je Marko. Danas ćemo igrati Batman. Sada si ti. I posimo ljudi, moje ime je Marko. Danas ćemo igrati Batman. Sada ti, Dario. I pozdrav svima ljudi, moje ime je Marko. Danas ćemo igrati Blood Battle. Dobro. Sada ćemo... Znam. Dari Gamer HD. Ne, sada ćemo Cileta. I čao svima. Danas igramo Flight Simulator. Sad si ti. Max, ne znam ti, ja to gledam. Nije. Ljudi, idemo još nešto. I mene. Bloodmaster. I pozdrav svima ljudi, danas igramo Minecraft Bingo. To je onaj serijal koji vam se stvarno sviđao. Sad si ti, Mario. I posima ljudi, danas... Čekaj, brate. Pa ne diraj me. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizod. Makni se. Jade. I pozdrav svima ljudi. Pixel Firefrost. Sad do mene. Sad Dari Gamer HD. Stani, ne, Dario Govedo, nema njega. Samo poznate youtubere. Kao što sam ja. 1000 barbarijanca, lažeš. 1000 barbarijanca. Bože, ljudi, izvinite, skrenuo sam sa teme. Ja rekao da mi zvone na vrata barbarijani, bože. Ja rekao da im otvorim, znate. Ništa, želim se. Evo ljudi, sad ćemo da završimo ovaj klip. I ljudi, napišite u komentarima ko je bio najbolji, ko je bio dobar i ko je bio loš. To je to što se tiče ovog klipa i na sljedećem. Evo barbarijani, stižem! Pozdrav ljudi, hoće barbarijani da im otvorim vrat. Zovite Lumberjack, ja ću.